أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس کتاب الادب المفرد بنج، نویسکار امام البخاری، ترجمه ورگر پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب. حديث چلود عن عبد الله بن لاحق قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان. ايش عبد الله كوري لاحق هاتيا نقل كرن عبد الله دبيجا از المسجد المدينة مسجد پیغمبر دا رونشته بیم مع عمرو بن عثمان. دیگل عمرو كوري عثمان نوه عالم که نوه اوجی بکی تابعینا، یعنی نسل پشتی صحابیا از لنک عمرو كوري عثمان رونشته بیم. فمر بنا عبد الله بن سلام، عبد الله كوري سلام بر مرا بودی، متکئا على ابن اخیه، معلم اختیار ببی یعنی پالا خواه دابی یعنی خواه برازی خواه گرته بی، برازی او رواد برا اختیار بی قوف ببی. عبدالله كوري سلام صحابی پیغمبر خود مشهور اصل خواه جوهی بی یهودی بی مسلمان بی عالمی که جوهیا بی و جا مسلمان بی عبدالله كوري سلام و جا خواه برازی خواه گرته بی ولی رواد چا فنفذ عن المجلسی، المجلس مرا در باس بی. ثم عطف عليه بشتين که خواب برازي خواب اسبحي جرد، خواب برازي خواب اسبحي جرد. فرجع عليهم الوافتلي أهل مجلس فتلي فقال: ما شئت عمرو بن عثمان مرتين. تتشبه في برسكا أي عمرو كوري عثمان رئيس المجلس وجه عبد الله كوري عبد الله كوري السلام جو ما شئت، يعني تتشبه في برسكا، يعني معلومه صحابي پیغمبر خدا بی سوالات قریش میگه ای عمرو كوري عثمان ده نقله اشتغال خود تکرار کرد او ثلاثا ده نقله یا سه نقله. فوالذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، ابوي ذاته که رب العالمین کو محمد حق رکلی، یعنی محمد گری پیغمبر حق، پیغمبر راستین. ابوی خدای کم إنه لفي كتاب عز وجل مرتين. الكتاب يا رب العالمين دا هولي در باز دبه، كتاب يا رب العالمين دا معلومه بحث كتاب رب العالمين بحث چت که تورات که معلومه او عالم تورات جيبي الكتاب يا رب العالمين دا کو نه القرآن دا در باز نابه هولي در باز دبه و ده نقل اشتغال یا گود تكرار كر: لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. لا تقطع نقصنا نبرا من كان يصل أباك اوكو قنجيل باوتا ذكرا، يعني قنجو خوا شوي نبرا اوكو قنجي لباوتا ذكرا اگر تو هوچكي فيطفأ بذلك نورك بوه اوه نور هاته بطمراندن، يعني معنوياته خلاص ببا، يعني تي ضررش بمعنى تي ضررش ببيني. باب الود يتوارث، باب الود يتوارث اف بشا چیه؟ محبت نسل به نسل دوام دیگه، محبت دوستانی دوه نسل به نسل دوام دیگه. مثلا با پیر مو یکی با پیر یکی دوست هفبن لازمه با ماجی دوست هفبن، لازمه ماجی و نوین و با پیرا دوست هفبن، یعنی دوه محبت دوستانی نسل به نسل دوام بکه. دین من نق چقا مهمه، چقا قیمت دوستانی محبت اوینه. بابو الود يتوارث، ود محبت توارث دیگه، یعنی باوا دمنش با پیرا دمنش باوا راش باوا دمنش اولادارا نویارا. عن ابي بكر بن حزم عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابي بكر كره حزم اویجی زلامک صحابی پیغمبر خوده نقل کریا. اوی صحابی گود کفیتو که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: از وشت را بیجم بسه، از وی حدیثش را بیجم بسه پیغمبر خوده هولیش مرا گود این الود یتوارثو، محبت نسل به نسل دوام دیگه، محبت دوستانی میراث دمینه
بابی را دمنش بابا باش بابا را دمنه نویا را یعنی دفه هولی به باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه بشا بحثا و مسئله لازم زلامك أولادك ناو باف خانه بيجا نبيجا أحمد آن حسن آن محيادين نيسا يعني ناو باف خانه بيجا يعني ولا يجلس قبله اجباریاوی رویننه یعنی ام بجی ویرا چون درکه هیبا وی رویننشتی رویننه ولا یمشه امامهو به ازناوی پیشاوی روانه چه نچه پیشا با بخوا نچه پیشا با بخوا در حق و مسئله ده چقدر مهمه یعنی نبیجه احمد حسن نوه با بخوا نبیجه آنجی دایی که خواه فاطمه عیشه خجه نوه نبیجه نوه با خود یا نبیجه ولا يجلس قبله جباريا او رویننه ولا يمشي امامه پیشاوی روانه چه مثلا بله ام بیجی برف هبه آن ره نخوش به آن تحلوکه هبه اولاد لازمه پیشا با رواب چه دقانو رجه را وکه او تشتک جداه لبله ردا بچش بو حرمت آوی تعظیم آوی لازمه باوی پیشه رواب چه او بش بی با بخواه رواب چه حديثا چلو چاره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أبصر رجلين أبو هريرة هات نقل كران أوي دزلون ديد فقال لأحدهما ما هذا منك شيك برسي أف چي كتايا أف مامها أف اختيار أف زلام چي كتايا فقال أبي قو بغضمنا فقال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله نووي نبيجا بيجا يابو يعني نووي نبيجا أحمد محمد ولا نبيجا ولا تمشي أمامه بشاوي ريبانچا ولا تجلس قبله جبرياوي رونانا هي أو رونانشتي رونانا باب هل يكني أباه اف بحثا چیه بشا چیه عجبا اولاد کنیا با بخوا یه بیجیان لا کنیا چیه کنیا مثلا ام بیجی سویادی یعنی وین هو ام بیجی باشناف آنجی مثلا هنی کنیا مثلا ابو بکر ابو حنیفه آن ام القاسم یعنی او مثلا ام بیجی مثلا آنجی ابو فلان ابن عمر يعني مو كلمة ابنه وبنته وابوه اموه دنا بشو نوفي ها يعني ابو القاسم نوفي ام بيجي محمد نوفي كوري قاسمه مو بيجي ابو القاسم ام بيجي نوفي عائشه نوفي كچو خديجه مو بيجي ام خديجه يعني اف نوف عربو دا علامت حرمته يعني حرمت علامت حرمت گرفتنه منووانا بيجه مو كنيا بيجه كنيا معناه اول عن شهر بن حوشب حديث چلو بنجه عن شهر بن حوشب قال خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم الصلاة يا أبا عبد الرحمن شهر كل حوشب خطا نقل كرن قد شهر خرجنا مع ابن عمر ام دیگر ابن عمر در کتی که سفر که یعنی خارج باجر ام در کتی فقال له سالم كروي سالم كرة ابن عمر نووي سالمة هولي قد الصلاة يا أبا عبد الرحمن وقت ميجي يا أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن كنيا ابن عمر الصلاة يا أبا عبد الرحمن أي باب عبد الرحمن وقت ميجي نقول عبد الله مثلا كنيا ويقو يعني أو كنيا أوجه علامته حرمته حديث چلو ششه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لكن أبو حفص عمر قضى ابن عمر قوتيا در حق مسألة كدا بحث إمام عمر باوية لكن أبو حفص عمر قضى لبالي أبو حفص عمر هو اللي حكم كر لبالي أبو حفص عمر هو اللي حكم كر نقول
يعني ابو حفص يعني حفصه نوفي كاتشو امام عمر بي کلفته یعنی کلفت پیغمبر خدا بی جناب پیغمبر خدا بی جام حفصه و جا کچو امام عمر بی و جا لقب و کنیاوی چه به ابو حفص یعنی لبله ابو حفص هولی ابو حفص عمر هولی قرار دا هولی حکم دا در حق مسئله که دا باب وجوب صلة الرحم يعني بحث هل در حق چه دایا واجب صلاة الرحمه يعني مناسبت قنج به اقرباء را واجب فرض لازمه در حق به مسئله دا حديث 47 عن بكر بن الحارث الأنماري رضي الله عنه وقيل اسمه كليب بكر كره حارس الأنماري هات نقل كرن هات يقولين كو نبي كليب بيجنا يا رسول الله من أبر بجا وی گفت یا رسول خدا ای پیغمبر خدا قاصد خدا از قنجری که بگم قال امك واباك واختك واخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة امك قنجه اول دایگاه و اباك باوخ و اختك خوشخواه و اخاك البرایخ و مولاك الذي يلي ذاك وجا او اقربای انت به وراتنا و مولاک او اقربای انت نزیکت یلی ذاک به وراتنا پشتی واتنا یعنی اولی دوره و هرا یعنی الاقرب فالاقرب اولی یه نزیکتر پشتی یه نزیک پشتی یه نزیک افکرناتا ابهولی قنجی کرناتا حق واجب حقك واجبه حقك فرضه و رحم موصولتون اف اقرباتی کولیا لازمه نه قطاندن لازمه به گریدان به دوام کردن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى ابو هريره خودش راضی به هات روایت کردن هات نقل کردن ابو هريره دبیجه لما نزلت هذه الآية وقتی که اف آیتها داکت اف آیتها نازل بی کیش آیت و انذر عشیرتک الاقربین اقربای خواه نزیک خواه هری نزیکتر حشار بکن یعنی در حق ناس کردن خوده دا در حق عبادت خوده دا در حق ایمان و رجوع آخرت دا اقربای خواه حشار بکن و انذر عشیرتک الاقربین اقربای هری نزیکتر یه خواه نزیک حشار بکن یا محمد ابایتها نازل بی قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى پیغمبر خدا رابی و بانکر چو سر در بلند و بانکر یا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار یا اولاد كعب کر لؤي اقربان پیغمبر خدا نه ای اولاد زاروکن كعب کر لؤي انقذوا انفسكم من النار خوش آگیر جهنم خلاص بکن یعنی خواه بشدینن طاعت خدا بکن خدا ناز بکن داقن هم خوش آگیر جهنم خلاص بکی یا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار ای اولاد عبد مناف انقذوا انفسكم من النار خوش آگیر جهنم خلاص بکن یا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار ای بني هاشم ای اولاد هاشم خوش آگیر جهنم خلاص بکن یا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار ای اولاد عبد المطلب خوش آگیر جهنم خلاص بکن یا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم ای فاطمه کچا محمد بحث کچا خواه دویکم فاطمه دیگه یا فاطمه کچا محمد انقذی نفسك من النار خوش آگیر جهنم خلاص بکن فإني لا املك لك من الله شيئا هم بری عذاب خوده ان نکو تبی فایده بدم تا فإني لا املك لك اس نکو فایده بدم تا
یعنی صلاحیت و فیددان دست مدانینه کو هم بری قارشی خود دا از بدم ده شيئا تدشته غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها از انجا قولی یعنی از طای اقربات ناس بکم حتىش مبه از قنجیل هوا بکم ویده انکو تفیده بدم هوا الاخرته غير أن لكم رحما يعني أقربائك يا هوا نقب مداهيا يعني كرو شيء بوو كچاني اون اقرباتي سأبلها ببلالها قدر تا قداخا از اوه محافظه بکم از قنجل ها بکم و ایده انکو تفیده بدم هوا هم بری عذاب خوده بله باب صلة الرحمی بحثا بشا محافظه کرنا اقرباتیه یعنی محافظه کرنا مناسبت قنج نو بین اقربا آدا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. أبو أيوب الأنصاري أبو أيوب مشهور أبو يقول قبروي اسطنبول جبو فتح اسطنبول ولی امر خواه اختیاری دا هاتی بر سورها اسطنبول وده شهید بی ابو ایوب انصاری میهماندار پیغمبر خدا وقت پیغمبر خدا هجرت کردی مکه چوی مدینه چند حیوا مایل مالوی او زارو که خواه مایل مال ابو ایوب انصاری اقربای دایی کوی نجید دایی کو پیغمبر خدا نه وجا بيجا أبو أيوب أنصاري خود جراز أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره بدوي يعني كوچلك عرب راستو پیغمبر خود هاد السفری که ویدو پیغمبر خود سفر که داده چا و جا بدوی که راستوی هاد فقال وی بدوی گو اخبرنی ما یقربونی من الجنة و یباعدونی من النار شمرا بیجا یا رسول یا قاصد خوده که چه گریار ما نزیکی جنت دیگه و مش آگیر جهنم دور دخه تشتی ولی شمرا بیجا مش آگیر مش من نزیکی جنت بگه و مش آگیر جهنم دور بخه قال پیغمبر خدا هولی جواب دا تعبد الله ولا تشرك به شيئا ده عبادت خدا بکی تشریک و جرا چنکی و تقیم الصلاة ده نمجا خبکی سبحی و تؤتی الزکاة زکات خبدی و تصل الرحم مناسبت قنج نقب اقربای خدا محافظه بکی یعنی مناسبت خدا بردوام بکی نقب مناسبت قنج بردوام بکی نقب خو اقربای خدا. عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره هاتا نقل كرن خدا جرازي به كو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كو پیغمبر خدا هوليغات خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا ربي قال فذلك لك ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ابو هريره هات روایت کردن پیغمبر خدا هلیگات که خلق الله عز وجل الخلق خود مخلوقات خلق کردن یعنی مخلوقات انسان خلق کردن فلما فرغ منه وقتی که اف خلقیت خلاص کرد جه خلاص بی همی خلق کردن قامت الرحم رحیم یعنی مناسبات اقرباتیه صله رحیم رابی سخوا فقال مه پیغمبر خدا فقال مه رب العالمين قو بسكنه قالت وصلاة الرحمة قول هذا مقام العائذ بك من القاطعة از چرا الحضورات دا رابي ما سرخوال الحضورات دا يا ربي رابي نامج بو از حفظ خواهد که بتا شوی کسی مببره او کسی از یعنی مناسبت قنجیه ببره از حفظ خواهد کم شوی بتا یعنی تم شوی
محافظة بكي تم حفظه مشوي بكي تحفظه مشوي بكي يعني تا جزء ما لوي نهلي أو كسيكو ما ببر يعني الصلاة الرحمة عليه ما تشك معنوية دمك أم تشفهم ديكي أنا أفجي كو ملائكة ممثلة في عيشة الحضور رب العالمين الرابية هو اللي قلت هذا مقام العائذ بك ربي مشبو في قاسكو تم محافظة بك من القاطعاتيش قطعا بني قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قيد اشترى نبسكو كسيتا ببر أجي مناسبة خوشو ببر كسيتا دوام بك أجي مناسبة خوا بويفا دوام بكم كسيتا ببر أي أقرباتي أي مناسبة قنش نقبا أقربادا كسيتا ببر أجي رب العالمين كرب العالمين أجي مناسبة خوشو ببرم كسيتا دوام بك تا محافظة بك حقا بيبين أجي مناسبة خوا بويرا دوام بك أبنا بسيتا قالت وأقرباتي طوي أقرباتي جو بلا يا ربي بس من يا ربي قال فذلك لك أفشترايا أفحقتيا ما أف دعايتا ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم بشتي أف حديثها ناقل كان أبو هريرة هو اللي قال هاجر هوا بفي في آيات حاجي بخوينا يعني دقنو تقوية بك بحديث پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم قيهون تشتك ده هویدکی إن توليتم اگر هون برای خوش ایمان وگرینی هون برای خوش اسلام وگرینی هون تشتك ده هویدکی شخين أن تفسدوا في الأرض فساد دريني روی أرض بفسديني وتقطعوا أرحامكم مناسبات قنج نقب أقربای خدا ببری یعنی هونش اسلام دور بکوی هونه و بکی هونه فسادیه بخیر سر روی عرضه بفسدینی روی عرضه هونه مناسبات اقربات که ببری آیت قرآنه بله آیت 51 عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ابن عباس خاطر نقل کردن روایت کردن خودشوی با وی راضی به در حق و آیت های قرآن دا ابن عباس مفسر که مازنه پسمام کرمام پیغمبر خدا علیه السلام در حق و آیت قرآن داد بیجه کیش آیت اف آیت ها و آتی ذا القربى حقه حق اقربایان بده و المسکین حق مسکینان فقیران جی بده و ابن السبیل حق رویا روانگیا غریب و غربا جی بده ولا تبذر تبذیرا لبله مال اخوه نبد دینه مال اخوه اصراف نکه رین فضولی دا مال اخوه خرچ نکه آیت قرآنه ابن عباس بیجه قال بدأ فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء بدأ خده في آيات دو دست بكيا فأمره أمر عبد خواكيا بأوجب الحقوق يعني حقش هري واجبتر حق هري مهمتر للسروي شوي دست بكيا قلتش وآتي ذا القربى حقه يعني حق أقرباء بده أف حق هري واجبه هري مهمة رب العالمين في دست بكيا ودله على أفضل الأعمال أفضل تري قنشتري عملا كريارا تفجرا نشا عبد خواكيا إذا كان عنده شيء وقتكو إمكانك مادي دستاده هبه تشتك دستاده هبه إمكانك صلاحياتك دستاده هبه كو أفضل عملا قنشتري كريارا كيشكا رب العالمين أو نشا عبد خواكيا فقال هوليغوتيا عندي آيات دخوينة وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول و دیسا به دعای هنگرن به دعای زانین اگر تشتک دست داده نبه تشتک مادی دست داده نبه کیف یقولو که چو بیجه یعنی اشتوالی خوشی معلمه اوجی صدقه اوجی قنجی که چو بیجه فقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهما قولا ميسورا
و ایما تعرضن اگر ته نکار بی بدی یعنی ته برای خواه بگرنی چون که تتش دست تدانینه ته نکاری تتشت بدی عنهم ته نکاری تتشت بدی و ابتغاء رحمت من ربک ته چرا برای خواه شو دیگرینی دا که حتی که خوده بده تجی بدی یعنی ته هنگه نکاری بدی لباله هیویات هیا که تشت بکه دست تدا تجی قنجل وی دخوازت بدیه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها يعني جبوت طلبة هوفي كرنا نعمتك رب العالمين هنجي فقل لهما قولا ميسورا هنجي اشتغاليا خوش ورا بيجا يعني تو هوفيا تشتك مادي حتى بكب دست داشت طرف خوده وجات هنجي بديه نخوه عريدا و نوفبريدا اشتغاليا خوش ورا بيجا عدة حسنة كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله أفشدشتا يعني قول ميسور اشتغال يخوة شدشتا عدة حسنة يعني وعدك صبحي تبيجي فلان وقت ورا خدا حس که از هنگه هوری کاریا تبکیما عدة حسنة يعني سوزك صبحي كأنه قد كان افحش و که او قنجی هاتی کرن ولعله ان يكون ان شاء الله يعني تو سوزی کوری بدی ان شاء الله خوده و نیتا تقبیل بکه و او امکان مادیه بکه به دست تدا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك یعنی دست خواه پستوی خواه گریدایی نهیلا یعنی بلا دست تجار رو ماجنا بچن بریکاتا قنجل اقربای خواه بکه قنجل انسان و مثلا اقربای مسکینه روانگیه و رویه یعنی انسان محتاج قنجل و بگه ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك یعنی نکن با نبخیر با بلا جارومانا یعنی نوی دست تنوی که کلم چکری به بلا دست تا جارومانا بچه بریکاتا قنجل انسانو بگه ولا تعطي شيء لا تعطي شيئا يعني معناه چه دشتا دست خبستو خبا گیره دایی نهلا يعني تتشت ندي ونكا ولا تبسطها كل البسط بتمجي ونكا يعني بتمجي نرجع يعني خود مادي امكان مادي دوبنتا بتمجي نرجع يعني تعطي ما عندك كل چل دست تدال بريكو تدهبه حميت بدي وجي نكا چون بوده بخواه ميلي محتاج فتقعد ملوما یلومک من یأتیک بعدو تهنگه بیچاره بمینی و وجا یک دبه مثلا یه حچه اول خاطی تا همیه بدیوا وجا پشتی و راجه هم بنا تندیوا یه لومه التا بکن یه بیجن ندامه دو فلان کسی ندامه و نکن یعنی هر کسی گروه تشتی بدوا يلومك من يأتيك بعده ولا يجد عندك شيئا چرا لومه التا بکن چونکو لکتا تتش ندیتن تقنجیوتا ندیتن محصورا قال قد حسرك من قد اعطيته محصورا چاره سس به چاره و اون تا دوین و تهشتین به چاره لسه تهشتین والا ولی چه نکه بله خوشکو برین دلال بلال وده بسکنه امهات حدیثا بنجو ددوه امهات سر حدیثا بنجو ددوه انشالله درس و مرج پشتی به امه جوید دوام بکی بمین خیر و خوشیه دا